gyaga shungi ngone sena mindu lada shungi ngone sena mindu ta ngarang sui ngone ngazu capture pumi khaze lada la shi cha yo ba inna ya ene khon number hangi changma la ene mixe gi roba khare go du nganzo ngone pena ge orsa dawo ene lamga soya ta ene thungshu da ene log da ene de maimba ene shungi chone topja ge chidu ration da ene sheyen da di changma jik tado selnya da ene mixe nganzo gi gyabun khonzo gi khare khare sungya do khonzo la khare go du di changma ji nge ene ngayam do drin lada ene zongi ta shungi pembo changma yangam do pheyore ene leka khare dinga jo khande so thugi du mindu di changma tagin chene ene kang thudu gi ngajo ge ta shungi ngone gyabyo na jogba je dire ngajo la khare go du sumande gombate bebe ge khong rebushi nanga mai bachi asan din nanga chawade gyajar ma songa yacha gyaju de lada ge lada e roba pe nyonyo ane da nepal rezo mo jita mela mancha chong tensare din da same lada rang gita topdan khare yo bate inji mi ji kyamjo number chisene so capture be saja indu chambala yang shungi rodang ji yore gyaga shungi rodang di inga so tap tu ne dogore ta dina ne saja mewa khashe mangboji yo sare pena changdang sagu dewa ne ta chu lep ene tanda dila khangba sikza sa me ene le dewala khangba la yar ne de tinde mangboji yo sare di chama yang ta din shibza ji ha go che ene shung lange ke je she gyaga gi citizen himba lada mi himba la mato ragyo mare ta di rage gi chagin di nima jammu kashmir na la yudu chamba state subject ji tegi yore di gi thona nga chu gi di lada residence certificate tegi yore mato tim meba changmala te thugiyo mare chejang anzo gi tibet ne danga chu dinana phebe mi khajeyo na di changma lada la de ne lo mangbu chingi yore de ina lada gi state subject chayo mare chejang ditis kangai thegi yore ta di maimba ene shungi letho lena thola khande khande si yongsare di dagi phagi ngazo gi phebe mengang la ke ja chungsong ene nge konjora this suggestion dawaji dite bai ene phebe mengang dita cta ta ene lada autonomous development council ni jagi sundel do mou ji sign che tu bai na yabudu ene di mou gi tho ne ene ta shungi chikta jungna permanent lena rana yabore de ti majune yang ene shungi program mangbuji ore national health mission se ta sarva shiksha abhiyan se ta techo na la ngazu gi len tu ba juna yabudu se ne dinga chu thapchi ta ai pagim lobta di peba chikbu gi chidu mare ngazu lada pu mangbore dinala che ta da di shijung chikwa sena mindu chulu chikwa sena mindu sheyon chikwa sena mindu che ta ngarang gi chorne ngar cho lada shungi ngone khatse roba so thumna ya so gore dingi khonzola shuwa pusha che cha ta di pagim lobta gi chetang chikbu maimba ta di halam karu shigi chaji khonzo so sha ta di shungi sudu chambala this revised project che gore che chang karu nga lhak chu dugre samgudunge di maimba ene tanda kem sosoi nanglo la ene chethang da volleyball court na ene open gym na tene mangboji dudi samang chugi sochuya ge thapsi ta ene ngarangi na ta semshu da sena mendu ta rewai chegi digi thone ene tagur digi thone ene ngachugi min number sola ya mixe gi ene shabto doji dong thub na samne tinde chi